clear tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole tun chuma chuan NGO le Mizoram ti thupui manga puzai Remthanga thu pos bengwa thak tak mai le thin thong tak mai kan ngai thanga chim zolama chuan comment section lam kan clear le thuak don ani tuna ilo ngai thla ang ama sain ruasur du hle maya hei ruasur kara tangin karon share don ania ngai thla ka lo shom de hlek ani point in mi shet thiam na karon deal chewani tuna ilo ngai thla ang Mizoram hian NGO hi anlal ema chu shelo kanom lowang hei Pangbalkawn lama po 7-day Adventist kausan roi lai evangelist chu chuak turin antia a chualo chuan a chunga eng po a thleng thei tin an vauzui state danga missionary le evangelist te kan tiluta chumi tan chuan tholom po kan tho thin khu ho khu aram mi ten not chuak vezel ta se avoina sa central sarkar dim sa kan ni le ang kan rama ange sabat sertu te chu Sunday sertu te chuan an nek chepa Sunday ya in fem na mun man phallo thlengin kan kalpuya dor hon phallo na veng le ko thlengin kan om Pangbalkawn khuwa phe hi chuan le khathiam le India dan pui tle ma zong tal hriapo an nei lo em ni o kati an zilai pol hroi tu te thlengin mingjek nan tu an han ni mai ania sa kho zel naram secular state kan ni zia po an shelowani ti achiang reng kan khuwa ko ran dang ombel kan rem ti lo ti hi NGO dan phu achop dan ro rel noya tran chan om hau si lo dan ani ko ran din tham biakin lu tham anom chuan an lu ave thianga tu dan theima ani lo ma se Mizoram mani miawa NGO te thule hla hi alal le viau mai thei heti taka clear karil ru puchung hian sa khodang betu de chu Christian asiam kan tuma kan tum dan po mani ko ran denomination a hroilu kan tum vek bok 2 point kan du sa khuwa kan zom theya ko ran po kan du ber kan zom thiang vek chu India ram ro pui taka dan kan nei ani tuna hian Pangbalkawn 7-day Adventist ko ran a hian members som borvel chu an om nge ni nan soya an du chuan anin khom sang thianga biakin po an ram nei le an sumin natlin phot chuan an du anga lian an sathiang NGO te hian vona thu in chu hi suit ram te u dan noya tranchan pakhat ma in nei lawania inti Christian taka Christian ve tho evangelist vona thu in chak chu anu hian Sunday ya in lalam vut tho don amni chuak talo se achunga chuan engtin nge chet in tum in Thuchhuah hi chiar chiang ula a Christian in TM Mizoram zim taka thu nei vetaria wa in hriatna kan nei thin hi simhun hetiang reng chuan kan missionary le evangelist phailam omte po ko ho vek lo lowang u kan NGO te point phailama ko hrana din hi rem ti su se ril rulam ne silawa khaplam ringot boipui ni hi kan Christian nanen ain rem bermai zu po ani hi Hindu missionary te local se lo soi sa shepila Christian tha kan ni mayang ole khati zongkha thu kan chiar thei chu anita a engpo chuni se Pangbalkawn NGO te Thuchhuah hi kan ngai thlawele thung don ani tu nai longai kha ang chu zote a evangelist 7-day kausan subject hriat tirna keni Pangbalkawn village council le all NGO ten khochunga kausanom sabak kausan dangdin phalloni se tia tun ma changa thu kan lo da to chu kan kalpui mek lain 7-day kausan din tumin ma in la ti kan lo ria hei hi khotlangin kan phallo ania wangin kan khochunga 7-day kausan din kan phallowa aranglama lawin thiar film turin kan hriat tir che Pangbalkawn VC le all NGO thu hi in ngai poimo lawani chuan in chunga eng po thingse in soiboi theilowang tinia ti chuan anwaya hian oime president Pangbalkawn Mizo student union secretary Pangbalkawn VC secretary VC president Mizoram upapol president MHCP president 10
ming an sign ani ole comment section lam clear ta ila ama saberin tharalu sai hian azialawin aza thakhop mai upapol vc baka student union OMA MHCP ming sign tu telaka hian FIR thelut omse acha hialang aron tiani engpo chuni se he thila hian ngai dan sang apiang theya chiar zel potang ole vanram moi te hian ringlo mi anom po nilowa Christian vek omna khuwa evangelist lo om te chu engber nge thodon evangelist pa chuan pathian ram nilowin poram lak tum na mai ani achu lo ve em bokani pathian ram zau andu tak te chuan ala shalo le ringlo mi te hena omsela antia ti chuan pusai Remthanga hianin vanram moi te hi amensona koshana hian lo lu turin som cheila idu lo chuan ilo lut lowang idu thlanna ani mi du thlanna hi NGO por manga ra be cheni lo tin phai apo poram vekani kan boi pui chu antia Inhnialna tam khum mai helai kha hian hindu le lobo chiar veta ula FB Mizo special reporter chiar thein omrangani ti kha reta ila siampui pacho hian anti makhok mai kalotia keipon tunma in kan khuwa salvation anom ngai lo tuna chuan an biakin po a thaber berani to tu manom su se kan ti velo shim naron tia monte hauna hian phallo ti khichu arum elol hle mai ko shandang din to lo tura khuchung mi te injir tin alam uar ta jok se in min ngei po tum ta jok se mizo te hi dan paljut na saber kan ni mai om mange kati tiani ngai dan sang ania kan chiar zelanga a thar khup chong hian an khotlang shroi tu ten an khotlang ta na thaber tu nia an hria tangin ma an la ani maya keini lo soi chiam hi achul ber lo mai thei ti ve thunga ngai dan sang om ni kan ti kha lomi pacho hian amak po katilo ma ni thunei na pela thunei tum hi kan tam e mai thunei nuam ti midang thana tura block chak tak hi kan tam e mai koshana party ya chiana tangial po hian adang chuang lo Mizoram in kan mo ber chu moral reform ani atiani ngai to ti thui hle mai party mol chin hian an fatimak veo an thune ne pi alam ani izia hriatira malak pui an ngai ani chu aron tiani laldo puya hian hetiang ril ru hi chu a Taliban veo keini UPC ngat thian kan tuan sa khopa tuna comment tu te UPC lo ho hi infa te innau te kha isu mingin baptisma han changchi ase chungko atanga insa thak mai du khopa talna tur inom nuk nge yang in siam thatur hi kanwanga tak em aron tia adi khop mai hei hi alal du oma hian dana ni le ni lo lam chu lo da thata ila Pangbalkawn khutlang hruai tu te hian thil thui tak thlirin thil an ti ni inalang ko sang kanom noi hian khotlanga le society ya ngong engemaw chen ani via an khotlang hruai tu te hian chumi hrengreng chuan ko san pol dang din bel hi an du to lo ani ang khotlang in lungrul na tur an da poimo wang ani zok lo mo o a 7 day hot wang shim ani arin om lo chu wangin vodem le soisel ngot hlei theipo an ni do ani moni le Christian vek ani thawom sia an khuwa ko san omsa te chuan lungrual takin om mai se khotlangin an rem ti lo chunga pon lamatang pon lam ni tura kangai ngota andi ka machu ka shelowa valu khunga mani pol vadin tum tlat mai po chu aril ru hrisel thak viau wang ani lem don mon ni le ashim shingin ring tu te hi NGO zokin khotlang in lungrual na ngai poimo a an ngen lom ngaya mani pol da liana kan han om ringot po hi aza thake aron ti ve thunga ta hian hei mi pasari borvel in tiang khan an soitlang lai heta po hian maro chu Inhnialna lam thilani wangin kha chu ka chiar jam lo mayanga adang kan chiar le ang vara thiak ra sun hian 7 day Adventist ko shan adina wanga an khuwa in lungro lo hanrin pui tok la bolo an kho hola hian 7 day Adventist ko shan adina wanga an khoin rel bol na achiat phana tur tele adang te tar lang tel lo sila awa thave o tuna an Thuchhuah china chuan thiamna reng an nei ri tlat lo
ko ran dang din phal lo na dan siam turin eng dan nge tlo chan an nei ko ran member te chan an hlau wang ti donila ko ran sang atanga OML VC NGO MSU le dang te Thuchhuah ani loi boxi ko ran tin hian mani member te dang za turin chan la sila an dang thei ani lo le an du thlan na za sakin lom takin kaltir mai sila hetianga India dan bo chia mani khuwa timol phozonga chilo hian huaisen takin an khuwa khian ko ran tang adingemo ding lovemo in real bol dan chu an duang zel mai turani an ti ve thunga je minga hian Mizoram hian minority chu an chep tlang vekani hi dan pui noya ming sign tu te hi man mak mai chi avani mel ve azia lewin aza thlak hle mai ron ti ve thunga soita kang khan ngai dan sang atama chu ho te ngai dan chu ron ta lan kan tum kha ania ei silal rumoi hian ko ran dang chu soilo sa khodang emo pathian omring lo le ni tin bible hal zia poni se andu na muna anom thei aron ti boka elarem zo te hian Pangbalkawn khotlang hruai tu te thuro lum dan chu adang dai hle mai ming sign tu te la hi mizo ming vek ni na riat sia khovel danga omang mai la an hlom thil hi awa riat lo thei ngai ve an Thuchhuah hi omze om lo in top ram se thil du om lo thleng zui lo ram se ka vati ve dan keng ko tu te beng thleng ngei te se ron ti ve thung boka ole ato berna tan vil shoi hian Pangbalkawn Thuchhuah hi tha ti anom nuk thomle an tong traina hian eng chen tak thleng veng mo tu fing te bung som ni pariat chang kwa aran tlo chana dan poisanawa bengkhon du lo chu a tong traina po ten nom mai ani an tiani bible ran tlo chan thlap maya ole khati zong khani ta sila Pangbalkawn te Thuchhuah chung changa hian Inhnialna le soi atama chu wang chuan comment section a thazwal te karon po sa eng po chuni se boro khi eng tin nge kalzel don kan thelo kan lo ngai changa FIR te po hi an thelu to ni mai thia an thelu tani phei chuan dan chu dan ani miau sia wangin ngai dan thatak tak po nei mai la India dan kha dan ania ke ni ti dang lam the ni silo wang khan dan angin thil akal to dona chu wang chuan NGO po hian ti thana chin te po an lo nei ni mai thei ma se India dan chuna phaltat lowa eng sa khuwa po ni se Pangbalkawn hian ading the ni ti la kha ania chutia ni chun eng ko ran mai po kha ading thei ti na ani mela dan kha an he don chuang lowa chuwang chuan an thu pos an thu chua hi su le sila a thavia wani ti lai kha kan soi velo kani ole khati zong kha tun chu mata na video kan ti chua thei chu alo ni le ta comment share turatama amaro chu atam zo ka hi Inhnialna ani wangin Inhnialna ang chi hi chu chial lo sham tan a tha chuwang chuan ka chiar lo mai ani engpo chuni se thli tu le ngai thatu zong ten kan mu dan le kan ngai dan te comment section lama min lo tar lan sak turin in khoi na karon gen chewa tin like comment share te min la subscribe lo poina min lo subscribe turin in khoi ne le in chan puina karon dil tak meu ani e